Tēnā koutou e aku rangatira e haere ake nei I te karere. E ai ki ngā tatauranga pōti o te wā, ka tahi anō a Shane Jones ka whai tūranga ki te rārangi o te hunga e hiahia ngiana e te motu hei Pirimia. Kua rāhiri tia atu a tākuta Hannah O'Regan hei tumu hou mō te whakahaere o Awarua Whānau Services ki tōna kāinga ki Murihiku. Kua whai tūranga matua te kiri whakaari Māori a Erana James ki te hōtaka hou a Disney kia Alien Earth. E ngā iwi o te motu nei rā te reo rāhiri o te karere rere atu nei, nau mai e tau. Kua puta ngā tatauranga pōti o te wā a karere tahi, he tuatahitanga kua tutuki. Ka tahi anō te minita o Aotearoa tuatahi a Shane Jones, ka whai tūranga ki te rārangi o te hunga e hiahia ngiana e te motu hei Pirimia. Ahatia te iti noa o te tūponotanga e oti ai tērā I te uri o muri whenua nei, kua tupu tonu te nui o te hunga e tautoko ana I tana pāti ia Aotearoa tuatahi. I tātaringia e Harata Brown ngā hua hou o te wā I te tatauranga pōti Varian. Great! I'm on the top of the world! He kōwhiringa Prime Minister tēnei nā. He oho, he oho. O tira me taku mōhio ka whakaputungia te kanuhi o mea o tā tātou kōtiro roto I te whare pāremata mo te wā I haka ia. Luxon Hipkins ko tahi ana he paiheneti I te wehenga rua. Ko te uri o Ngāti Wai Winston Peters, whitu paiheneti. Mo te wā tuatahi, mahuta ana ki te pai o pōti, ko Shane Jones. E nui no atu ngā hui ko tia mātou te whakahaere, nā maha tonu te hunga, he rata mai ana ki taku tū me ngā kōrero e maringi mai ana I oku mutu o tira tāria te wā. Ki te taha mo ngā tūru o te whare, e kore te kāwanatanga e rereke ina mana tēnei tataunga. Ko te rewhe, reipa, kākāriki me te pāti Māori, e kore e kāwana. Look, it's not about me or the polls. It's really about us doing the right thing by the New Zealand people, which is actually fixing the economy. I think New Zealanders can see that the things that Christopher Luxon said he was going to fix are actually getting worse under his leadership. Ko te taha ki te pōti a pāti, Ngāhinara, reipa, he wehenga rua ko tahi pai heneti a nahe anō. Ko Aotearoa tuatahi e piki ake ana, ko noho ōrite te pōti ki te pāti Māori. Well, the reality is that the people aren't interested in your polls, they're interested in outcomes and Parliament paying attention to their concerns and hearing them. And one party is hearing them out loud. It's called New Zealand First. Pai tū pai hinga, ina mana e nei whika, ko Aotearoa tuatahi tonu tērā, e tāia nei te whakawāhi I te kāwanatanga o te rā. Ina reipa kākāriki mai, takarawa mai kia Ngāhinara Act mai o tēnei rā. Harata Brown, te karere. Mā te u tonu ki ngā puni taihara mō te hunga tai tamariki e hara anō ai te hunga ka whaiwahi atu. Koia nei te whakatūpatotanga tētahi kaimātai taihara ki te kāwanatanga. Oti ana te whakamātautanga ko tahi tau te roa I whakahaerehia ai ngā puni taihara pēnei me te momo o ngā whakawaihoia, hei tāoranga tamariki toko whetū o ngā tai tamatāne te kau I whaiwahi atu ki te kaupapa kua hara anō. Me te aha toko toru rātau e noho here ana I tēnei wā. Hei tā Christopher Luxon nahatia ngā whakahaunga ki te kaupapa me o titonu e koa ana ia I ngā hua, e mea ana ke whakahaerehia tonuhia te kaupapa. E ai ki te kaimātai taihara, ki te kaitohu ora whakapōauau me te waipiro hoki kia Roger Brooking, kua kitea he taunakitanga anō e whakaatu ana ka hore ngā puni taihara I te whaihua, ka mutu ara atu anō he ara pai ake me whaike. The drug court in Auckland reduces reoffending of graduates by 86%. That is just astronomical compared with any other intervention that's available to reduce reoffending. I raro I te whakamātautanga puni o te momo whakawaihoia e toru marama ngā taihara tai tamariki e noho ana ki tētahi puni ki te papaioea e iwa marama hoki ki te hapori. Nō rātau e arongi ana e tahi pau whakaruru hau me e tahi pau tauwhiro.
Kua whakaritea e te kāwanatanga tētahi tahua hou e 3 miriona tāra tenui kia whai huruhuru ai e tahi kaupapa e taunaki ana i te reangatai tamariki o Aotearoa e noho whakaraerai ana. Ka orite te hoatu o te tahua ki te nui o te hoatu a e tahi whakahaere e whakatinanahi ai he kaupapa hāpai ora rere mua e whai ana kia pai ake ai ngā hua mātauranga whai mahi whai ora ngā anō ki ngā tai tamariki he te kaumārua ki te kaumāwhātau te kaumātua. Ko tā te minita take tai tamariki ko tā James Mega, mā te tahua nei e taunakiti ai ngā whainga o te kāwanatanga kia kaha ake tā te tai tamariki taitai ki te kura kia iti hohoki te hunga tai tamariki e whiwhihana i te penihana kimi mahi. Kāti, hei kōrero ki etahi o ngā hua nui i te ao tōranga pū o nāia nei, e hono arorangi mai ana i te whare pāre mata i tēnei wā, ko te mema o ngā kākāriki, ko te anau tui ono, tēnā rā koe e hoa, nau mai hoki mai ki te karere. Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa. I mua i tā tāua ruku ki ngā kaupapa o te wā, te rongo nei panaia a Chloe i te whare, pāre mata i te ahiahi nei, hea ngā kōrero e hoa? Ko tāke nei me kaha tēnei paremata katoa ki te aro ki nā āhuatanga ki Paratinia. I te me ko tera tō mātou nei e whai atu, tera te hehe o Chloe te whai atu. Mano nā tamariki i mate ai, mano nā tāngata i mate ai, kei te takoro rawa atu tēnei kāwanatanga kia aro anō ki te mana o te kāwanatanga o Paratinia. Nō reira, ko tera te tautohe ki rotu i te whare paremata i tēnei wā, hoia anō me kā tātou kia kaua aro anō ki nā tohi wainganui nā kaitorangapu, hoi anō ki nā raro nui e pānga ki o tātou nei whānau ki Gaza. I rimana kairi pote i kohuri a Ihiraira no Al Jazeera i ki rotu i nā rā tataake nei. Nui nā hara nō reira, kia kā ki te aro ki ena nā kaipapa, pera ko tera tō mātou nei hia ki rotu i nā tohe ki a tautoko ana i o tātou nei whānau. Noho ana i raro i te taumahatanga ki Gaza i nei rangi. Tēnā koe i era kōrero. Kāti, hei whai hoki i ngā pūrongo mō ngā puni taihara mō te hunga tai tamariki tahine ka kitea. Ahatia ngā taunakitanga e meana, kaore e nei i te whai huai. Hia tonu ana te pirimia kia whakahaere hia tonu hia. Kua roa koutou ngā kākāriki e whai ana kia whakamutua atu te rā kaupapa. Hea kia koutou, he ara pai ake e puta anō ai ngā taihara tai tamariki ki te ora. Me tiro tata ki te katoa te horopaki o te whānau. Mena ka āhei te whānau, te rauati, te kaikirunga i te tepu, kia taia te whakautu, nā nama o te whare, te renti o te whare, nā rongi i tērā āhuatanga, nā rongi i tērā taia o te manaakitanga, ka āhei te tuki, he ngāwari ake ki te tuki nā āhuatanga katoa. Nō reira, me pera anō, kia kaua patu noi o tātou nei taiahui, o tātou nei rangatai. Me pera ana te aro, kāre tēnei kāwanatanga i pera, kei ta aro nō rātai ki o rātai nei pūkoro hohono o rātai nei hoa nari hoi anō nā mātou, me whakaro ki te whānau, me whakaro ki o tātai nei tamariki mokopuna. Me pera ana te aro. I tū te hui tau ngā kākāriki i te mutunga wiki nei, e kore ka hore koe ara e tahi o ngā kaupapa nui, ko te riri ki Palestine, ko te utu e ora ai tātou i Aotearoa nei. Hoi anō rā, hea hara e tahi o ngā kōrero matua i puta i te hui rā? Wai nui nā kōrero, ko te mea nui, ko te tangata, me pehe tātou te chaki o tātou nei tamariki, pehe tātou kia chaki o tātou nei mokopuna, ko tētai atu nā kōrero i kaha te puta mai o tātou nei hōki rotu nā uniana, me pehe kia pakare ai nā tūranga mahi i te me e hiki nā mano nā tātou kōrere atu ki ahi trairi i tēnei wā, nō reira me whakaro nui ki o tātou nei hapori, me pēnā anō tā ara. Hei tāpiri atu ki tērā nā āhuatanga o te taio, mena kei te chaki tātou te whenua, ka chaki anō te tangata, tērā te āhua, te tuakiri o te tō tātou nei tangata whenuatanga. Nui nā kōrero, nui nā kata, nui nā hohonu kōrero ki rotu i tō mātou nei hui a tau, whai ki te kite aku nei hoa.
karawe hoki. Kamatu e hoa, te kaumārua ōrau te hunga o te motu e tautoko ana i ngā kākāriki i tēnei wā. E ai ki te pōti ta tauranga hou a karere tahi. Me te rongo nei, e tino whai ana Marama Davidson rāua ko Chloe Swarbrick kia whakatupuria te pāti, kia whai tūranga mana nui ai koutou ki tētahi kāwanatanga hou a te rātau. Me aha, ki o whakaro, e oti pai ai te mahi tahi a te taha maui o te whare. Rā koutou ko reipā ko te pāti Māori, e eke ai koutou hei kāwanatanga hou. I te mehe, ko mātou katoa nā pāti o te apitihana he motu ake o mātou nei pāti. Nō reira, ko te mea nui me kātata ki te haere ki roti nā hapori, kōrero ki te iwi, te hapu i te whānau, ki rungi o mātou nei kaupapa ake. Hoi anō kaitua ti tērā me whai wāhi anō me pehe tātai ki te whakarautaki i wainganu i a mātou te apitihana, kia panaia tēnei kāwanatanga i te mea kua rongo mai te nā waha o te katoa te apitihana hihia kia one-term government tēnei kāwanatanga. Nō reira, tērā te nā ara i kaha mātou te whai atu. Nā rongi i tērā kei te whakaro ake mātou me pehe kia noho ki rungi te tuapapa o mātou nei whakapono, o mātou nei mātāpono, ko te tiriti o waitangi anō tērā, hoi me pehe tātou chaki o tātou nei whānau, nā tūranga mahi, me pehe anō tātou chaki anō te taio. Nā rongi i tērā ka te hihia, te manako, ka ki te iwi whānui i o mātou e mahi ana nā mahi ki roti te pāremata. E mihi ana ki a koe i te whānui me te whāroa o e rā kōrero o ngā kaupapa hoki i whakarohia e koe i tēnei ahiahi e hoa. Te anau tui o no mema pāre mata mo ngā kākāriki. Kia ora rau atu koe i tō whaiwahi mai ki te karere. Tēnā koutou. Kua rāhiri tia atu a tākuta Hannah O'Regan hei tumu hou mō te whakahaere o Awarua Whānau Services. Me te aha, nā konei ai auraki ai ki tōna kāinga ki Murihiku. Kua hau te rongo o Hannah hei pau whakatairanga i te reo Māori, hei pau mātauranga anō hoki. Ai nei nā kua tūia ki tētahi anō tūranga, e whakapūmau ana i ana mahi hei hāpai ake i ngā whānau me te oranga o te hapori. Kia mārena mane te whānuitanga atu. Kua hoki mai tēnei uri o Murihiku ki tōna ukaipo ki te mahi tahi ki Wainganui i tōna hapori. Kua māpuna mai a waikamu i ka karu kua hari kua katoa, nā kua pupu ake nei te aroha i tēnei āhuataka. Like Halloween, we've been waiting for this day ever since we got Hannah across the line. He kaupapa a Awarua Whānau Services e mōhio tia whānui tia ana mo te whakapiki i te oranga o te tangata. He kaupapa e whakahi ana a Regan ki te kawe whakamua. Ko tamātou, ko Awarua Whānau Services, ko tamātou he hāpai ake i ngā tamariki mokopuna, i ngā pāpā, i ngā māma, i ngā rangatahi, kia whai ake tō rātou ao me ki. Noho ku te whiwhi, kia whai wāhi ki roto i tēnei hapu, ki roto i tēnei takiwa. Mei kore noe ki te ietahi mahi mahaku hei whakahiki anō te taha o te oraka o tō tātou iwi. Kei konei au, hei Rika Raupa, kei konei au, hei Rika Wera, ki te tautoku i ka mahi, kua mahi ei roto i ka tau. Hona reo kene o te wharauingohu, e tū mai nei hei waha whānau O'Regan i tau mai nei. Anā ko tōna pāpā a tā tipine O'Regan te upoko o te runaka o Awarua, a e hara noiho tēnei te whakatau, engari ke ia he hoki ngā nō ki tōna tūranga waiwai. Yeah, and I'm looking forward to his words of wisdom today. He'll be extremely proud, as we all are, of not only of Tatipini, but of Hannah and the rest of the whānau. I runga i ngā ahuatanga o te o Pāremata, ngā tangata o reira, kua ahua pehi a ngai Māori, i tērā momo, tērā wakore, aua o sumomo ahuatanga katoa ko tātou e rongo nei i tērā taumaha. Hei tā te hea mana o te runaka o Awarua, ka tino whaitake tōna ārehitanga i tētahi rautaki a Awarua, e aro nui ana ki te oranga o te whānau, te mātauranga, te mahi, me ngā whare noho. With Hannah, is her
standing in Ngāi Tahu. Over the last 5 years in particular, we're getting this devolution process taking place with more capability, capacity with hapu, and hunter's going to be a big part of that. Kua roa a O'Regan e kaha kōrero ana mo tōna hoki ki te kāinga, a I nae nei ki te kuhu atu ia ki te tahi ao ko kaha aki ia I e tahi atu ki te kuhu. A muri ake I ngā whakatairanga, tērā tētahi kiri whakaari Māori no Aotearoa nei, kua koke ki ao ke I tana tūranga whakamiharo hou. Kia ora mai anō. Atu I Aotearoa nei ki ao ke, kai tua noa atu I a Papa Tuanuku. Ko ia rā te ara kai kapua kua takahia e te kiri whakaari Māori e Erana James, kua whai tūranga matua ki te terenga tuatahirawa a Disney mo ngā momo no ao ke I te Ātea, kua tapaina ko Alien Earth. He tutukinga motuhake tēnei mo te uri o Ngāti Whātua me Tainui, me te āhua e whakaatuhia atu ai e ia te uri Māori ki ngā mata whakata o te ao. Kei ali neni tui tupou, ngā tai pito pito. Koinei te pūtai o Matakurawa a Disney. 3, 2, 1. Ki te hōtaka hou a Alien Earth. You're going to be the first person to transition from a human body to a synthetic. Ko te hōtaka tau tangata tuatahi o Disney, a ko Erana James. It's like a zoo, but the animals got out. Te tūnga o Curly, tētahi o ngā karetau. It's very suspenseful. It's got that quite like gritty sci-fi horror feeling about it. He rongo nui ia mo tana tūranga matua I te kiriata We Were Dangerous. I'm Nellie. That's Daisy. He tūnga hianga e tau tohi ana mo tana mana motuhake. You'll think you're better than everyone. Better than being like you. Ahakoa he tūranga iti tāna, heo ia no, he wā tuatahi ki ngā pikitia nui o te ao. I think Curly comes from a place, she's a very grounded character. She knows herself and what she wants. She backs herself entirely, as you said, from that scene that you saw. It was challenging, but it was kind of like an actor's dream. Kei te huakina ia nā tatau kia whai wāhi mai ngā taiohi Māori. I feel so honoured to be like representing Aotearoa as well, like so important to see ourselves on screen. It feels like a real honour. It's pretty cool. Ka puta a Alien Earth hei te kaumatoru o Akuhata ki Disney+. Ki reira ka kite koe ia Erana me tana tūranga whakarewa. Lineni tu I tupou, te karere. He hākari mā ngā taringa o te hunga whaiwhai I te poi tarawhiti I Aotearoa, ka pū mau tā Grace Nweke mau I te panekoti rarau he hiriwa mo ngā tau e rua e tū mai nei. Kua whakaingia tā te toki whai kuru tā karo mā te kapararau he hiriwa I ngā tukinga ki whenua ke, nō naka tā karo tonu mā tana krapu ārohe I ahi te reiria. I mua atu me noho rawa te kai tā karo ki Aotearoa tā karo ai e whakaingia ai tana kuhu I te kakamangu. A ngaro atu ana e tahi tino toki I ngā tau, nā runga I taua ture rā. Nā reira he rongo pai mutunga te huringa nei. I feel more ready to contribute and ready to lead than ever, which is refreshing because I think I spent a lot of my career in the Ferns just trying to get through it and kind of doing my job and happy to be there. But I think I've got a lot more to give now. Whamuri ake I te whakatā poto e haere ake nei, ka hoki te aro ki te wā o te ture takutai moana, e ai ki te tirohanga o etahi o ngā uri o Murihiku. Whakaperi mai anō. Hei tā ngā manawa I te rangi nei, ka hoki mahara tātou ki te tau 2021, ki te wā I tūmanako ai ngā uri o motu pōhue o tira o Murihiku, ka rangona o rātau whakaro mō te ture takutai moana e te pai whiriwhiri mō te ture I tana hui tuatahi atu ki te iwi. Motu pōhue, te wāhi I rongonui ai mo te momona o ngā tio, o tira ngā kaimoana huhua noa, a ko te mahenga hiika te oranga mo te nuinga o te iwi kāinga.
Nā reira he tika kia tīmata te hīkoe a te rōpu e aro take ana I te ture takutai moana ki te rauaroha marae. There was a time when the seabed and the foreshore belonged to the Māori people. Ai, ko te hapu keiku nei, ko Rakiamo. A mātou uri o Rakiamo, hei pupuri ai te mana o te whenua, te mana o te ngā maute titi, me te moana. E rua wiki anake kua tukuna mā te rōpu arotake ki te kohi whakaaro. Hei te paunga o hune ka haria ngā kitenga ki te kāwanatanga, engari kāre ia e here ana ki ngā whakatau. Mō tātou nei wāwata hia, mō te pāti nahi mera, e hapai ana tēnei take, hei whakatū te mana, te rangatiratanga o tātou I roto tēnei kaupapa te. No te tīmatanga o tēnei marama I tūwhera e te wā mo te kohi titi. Nā reira, engaro ana etahi o ngā whānau I tēnei rā. O tira, he tohu nui tēnā o te mana take o tēnei iwi kāinga ki te moana. O tātou nei hitori e pāna tō tātou nei rohi, me ngā mahi kai, me te o tātou nei tauraka waka, e mahi ana I te taha o te tai moana, ko tēnei he kaupapa nui. Ere matau kua hipa engari kei te ngau tonu te riri ki motu pohu e nei. I do believe that we should have our own rights back. Tai hua te kitea, me nā ka tinihia e nā hinara, tā reipa I manaai. Tina Wycliffe, Te Karere. Ka whakairihia ke I konei te ki te kōrero a te karere ki te tarawhare hei a pōpōhua ki nā anō ai. Noho Māori ori mai rā, tēnei kātau.